Marian Luinstra Pasquier y Natur Kutamira, escúchanos. Primeramente, un feliz año 2021. Hoy nos dimos conferencia de prensa y el tópico está último desarrollo para lo que trata COVID-19. Primeramente, nos lo va a parte en papiamento, después nos sigue con parte en holandés y después prensa tiene oportunidad para hacer pregunta. Me te pasa palabra para el señor Edison Reina. Dank je, Nathalie. Querido pueblo de Bonaire, en primer lugar, me quiero desear a futuro un feliz año nuevo y un 2021 cargado con bendición, prosperidad y salud. Tengo visto así, como ya desapuntar, que haya abrirnos con mala noticia, que AVE nos tiene 7 casos nuevos de gente que pega com o vírus de corona na nossa isla. Natur, nós temos 46 casos ativos de Covid-19. E também, lamentavelmente, me tenho que mencionar que a AVE é para um paciente agora admitido também no hospital por motivo de Covid-19. Isso aqui está sério e tem que me preocupar. Em particular, a sombra de indicação que o vírus está cerca de nós. Nós assina que a gente de afo só está vindo com o Bonaire. No passado, me explica vários dias que está tomando medida mais severa, agora que a quantidade de casos novos de Covid-19 sigue subir. E nós estamos tendo em conta que a cifra não pode seguir subir mais e o que nós mira de dia não que está atrás de lomba. A sombra, agora aqui, ainda não sei quanto gente apega durante o período de câmbio de ano. Agora, que nós temos 7 casos novos e na Natur 46 casos ativos, está hora para tomar alguma medida mais severa. Entrando já domingo, 13 de janeiro, tenho já luna 18 de janeiro, está a seguinte medida não está em conta. Está regla tu medida que tem de haver com fase 3 de besluit de gezag hebben junto com a lei temporal medida na Covid-19. A medida é o seguinte. Está permitido um máximo de 10 gente na encontro de ensino privado na casa. Muita tem que 13 anos não está incluído. Está aconselhando gente vulnerável, de maneira nos grande não. Ofende não, que tem uma valência crônica para não quedar casa. Estabelecimento de Horeca para usar maximal 50% de capacidade. Tu rende, se sinta em lugar fijo. Tu estabelecimento de Horeca, mês terceira dia só de noite. Discoteca, casa e placer, taqueda será. Sauna, cassino e teatro e cine, porque dá abrir, basta não usar maximal 50% de capacidade. Cassino, nesse sobe de cibi, ou vende bebida e coisa e come 10 horas da noite, e cassino, nesse será 12 horas da noite. Está suplicar, tur missa e igreja, para durante missa ou serviço, ocupar um máximo de 50% de espaço disponível. Está aconsejado também para não cantar. Depois de missa ou serviço, está aconselhável para tu rende bem na casa meia hora. Por ter encontro deportivo para dentro, mas se usa o máximo de 50% de capacidade de lugar de deporte para encontro de deportivo para dentro. Para atividade de deporte para fora, não tem restrição. No encontro deportivo para dentro e para fora, não está permitido público. Depois de encontro, tu rende, mas se vai casa, meia hora. Está aconselhado, para tu rende, tu trador, traz mais tanto que está possível na casa. Rende com trabalho de contato, maneira acidor de cabelo, trador de salão de unha,
por seguir atrás, pero basta nanting tapaboca. E bichos aqui naturalmente. Tu tienda e pacus porque dá abrir. Na pacus e tienda, máximo de 2 pessoas por cada casa por dentro. Acogida para muita e todo tipo de escola tá queda abrir. A tua escola e acogida de muito, adulto, mestre manter 1,5 metro de distância fora de outro. O decreto de emergência que nós tínhamos agora, em outra ordem, está queda na vigor até o dia 18 de janeiro venidero. Era bastante acorda, fora de dezembro, ano passado, o decreto de emergência aqui está fija, solamente a regra não para gente não que vive de Bonaire. A regra não é que dá conta. Tu está que dá mesmo coisa, tu rende, que vive de Bonaire, mestre faz PCR test. O resultado é negativo. Na mestre llena também uma declaração de saúde do Departamento de Salubridade Pública. Nós cada está responsável para ter nossa isla safe, para cuidar nos mês e outro não. Nosso Departamento de Salubridade Pública está duro para evitar que o vírus de corona está plama na Bonaire. Nós podemos lograr isso aqui somente se abo, se ami e se nós tour cooperar. Manter a distância e cumprir com a regra de maneira tosa início de elbow e evitar aglomeração de gente. Se a cifra de infecção sigue subir, nós vamos com medidas mais severas para combater isso aqui. Maneira minha vista no início, ainda abrimos com má notícia. Está quedando a nosso favor, passando com a situação de Covid-19 na nossa isla, não vira de dia para dia mais pior. Nós somos uma isla chiquita e nos cuida e a salubridade profissional está limitada. Pensei, cuida. Cuida para mês, cuida esse não rondou dibo, para mama, tata, tanto, tio, abuelo não, amigo e conhecido, tudo queda safe. Ano passado, em setembro, nós estávamos tendo basta casos de Covid-19, nós logra controlar a situação basta ligeira. E dá conta que nós tour por lograr isso aqui e aqui a trove. Bom dia e bom ano para toda a gente. Mais gente até o último dia não, cuida na semana que está atrás de lomba. Nós ganhamos mais resultado positivo de testes. No Departamento de Salubridade Pública, nós estamos fazendo nosso best para ganhar boa vista de casos. Hopi gente a queda cana, coquejo e não abintes. Agora, tá sali na clá que não apega com o vírus. Tava tem gente que a pensar que o vírus de corona não tá na nossa isla. Pensei, não abintes. E semana aqui, 46 pessoas a teste positivo. Por mira, com a de laster semana abai den e placi. Botavac e caso não ta aumenta. 3, 3, 7, 16, 17. Para investigar a fuente e contacto, ta toma hopi tempo e trabalho. Nós quer evitar que o vírus ta siga plama. Pensei, nós ta chama e persona nan que gente que apega com o vírus tava em contato com ele e põe nan den quarantena. Se nos chama para baixo da quarentena, por favor, hace isso aqui. É importante para proteger a pessoa nan rondibao. Pensei é importante para chamar assina
bo tin keho. Mas lihe no sa kubo apega ku e virus mas miho seta. Asina abota evita kubota contagia otro. Ken e persona nan ku test positivo ta. No sa ku majoritas nan ta habitante di Bonaire. Den e cluster di persona nan ku apega ku e virus tin algun grupo grandi y algun chiquito, pues grupo di contagio. Ecologel na placi ta indica ku un persona ta parti de e grupo aquí, pero ta den investigación. Cerca de laster 6 personas nos nota mira una conexión con otro grupo ainda. Den e grupo nan aquí ta trata di familia, di amigo y colega nan. Nos ta mira ku den misa of iglesia tambe tin persona ku apega ku e virus. Tin un cluster nobo, un grupo nobo ku asurgi for di un fiesta y e grupo aquí bin crece ainda. Nos no por mira sei ainda riba e placi, e grupo nobo. Nos no sa di tur hende unda e fuente ta. Ta sigi investiga e sei ainda. E virus di corona ta activo na Bonaire. Naturalmente el abini di afo. Pero agora aqui e ta bau di nos. Nos ta mira ku mas hende ta pega ku e virus. E virus por plama passo hopi hende nota tenen nan mes na instrucción di hygiëne of nota bori mes kunan. Tin hende ku notin kunes mes. E cifrenan ta mostra risultati di esaki. Nos no por hasi manera e virus no tena Bonaire. E tempo di novori a passar. Si boten quejo, porten di aberkut COVID-19, no cana rond kune. Queda cas. Llama 0800 patraha un cita patest. Dank je. Ja? Beste mensen, in de eerste plaats wens ik u allen een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2021, vol voorspoed en gezondheid. Ik moet wel zeggen, ik ben teleurgesteld dat het nieuwjaar met slecht nieuws is begonnen. Er zijn vandaag 17 nieuwe gevallen van mensen die met het virus besmet zijn. Vandaag hebben we in totaal 46 actieve gevallen en is in de eerste patiënt ook al opgenomen in het ziekenhuis. Dit is ernstig en het baart me zorgen. Dit ook omdat alles erop wijst dat het coronavirus onder ons is. Het is niet zo dat alleen mensen het van buiten hebben meegenomen. In het verleden heb ik vaker gezegd dat er strengere maatregelen worden genomen als het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 blijft stijgen. Wij houden rekening ermee dat de cijfers nog meer zullen stijgen. Op dit moment weten we niet hoeveel mensen besmet zijn geraakt tijdens de jaarwisseling. Nu hebben we 17 nieuwe gevallen en 46 actieve. Dus het is tijd voor zwaardere maatregelen.
Vanaf zondag 3 januari tot en met maandag 18 januari gaan er de volgende maatregelen gelden. Alle maatregelen die te maken hebben met fase 3 worden geregeld via een besluit van de gezaghebber en de wet tijdelijke maatregelen COVID-19. De maatregelen zijn: thuisbijeenkomsten zijn toegestaan met maximaal 10 personen. Kinderen onder 13 worden hierbij niet meegeteld. Ouderen en mensen met een chronische ziekte worden aangeraden thuis te blijven. Horecazaken kunnen maximaal de helft van de capaciteit gebruiken. Gasten moeten een vaste zitplek hebben. Horecazaken gaan om 10 uur 's avonds dicht. Discotheken en seksinrichtingen die blijven dicht. Sauna's, casino's en bioscopen mogen open blijven. En hier geldt ook dat maximaal de helft van hun capaciteit gebruikt mag worden. Casino's moeten om 10 uur 's avonds stoppen met gasten drank te serveren en om middernacht moeten casino's dicht. Een verzoek gaat naar alle kerken en gebedshuizen om tijdens diensten en viering 50% van de toegestaande kerkgangers toe te laten. Het advies is ook om dan niet te zingen. Na de bijeenkomst wordt iedereen aangeraden om meteen naar huis te gaan. Sportactiviteiten binnen zijn toegestaan. 50% van de capaciteit mag gebruikt worden om binnen te sporten. Voor buitensporten is er geen beperking. Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de sportactiviteiten, zowel binnen als buiten. Na het sporten geldt ook iedereen meteen naar huis. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Mensen die in hun werk contact hebben met anderen, denk aan kappers of mensen die in een nagelstudio werken, mogen doorwerken als ze maar een mondmasker dragen. Alle winkels kunnen open blijven. Bij deze winkels kunnen maximaal 2 mensen van hetzelfde huishouden naar binnen. Kinderdagverblijven en alle scholen blijven gewoon open. Maar volwassenen moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. De afgekondigde noodverordening blijft geldig tot en met 18 januari aanstaande. Misschien weten jullie het nog, maar vanaf afgelopen december worden in noodverordeningen alleen nog de regels bepaald voor mensen die naar Bonaire willen reizen. Die regels blijven gelden. Iedereen die naar Bonaire komt, moet een PCR-test laten afnemen. De uitslag moet negatief zijn. Ook moet de gezondheidsverklaring van de afdeling publieke gezondheid worden ingevuld. We dragen de verantwoordelijkheid om Bonaire veilig te houden. En ook om onszelf en anderen te beschermen. De afdeling publieke gezondheid doet er alles aan toe om de spreiding van het coronavirus op Bonaire tegen te gaan. Dat kunnen wij alleen bereiken met medewerken van iedereen. Houd de 1,5 meter afstand en volg de hygiënische instructies, zoals bijvoorbeeld in je elleboog niezen of hoesten, en vermijd groepen mensen. Als de cijfers blijven stijgen, zullen er zwaardere maatregelen volgen. Zoals ik al zei bij het begin, het jaar is begonnen met slecht nieuws. Het is nu aan ons om ervoor te zorgen dat de situatie rondom COVID-19 op Bonaire niet van dag tot dag erger wordt. We wonen op een klein eiland en onze medische zorg is beperkt. Daarom bescherm jezelf en de mensen om je heen. Doe het zodat je moeder, je vader, je tante, oom, grootouders, vrienden, kennissen allemaal veilig zijn.
Afgelopen september, toen we ook veel gevallen van COVID-19 hadden, konden we het snel onder controle krijgen. Ik reken nu weer erop dat dat ons ook gaat lukken. Goedemorgen en iedereen een gezond jaar toegewenst. In de afgelopen dagen hebben meer mensen zich laten testen dan in de weken hiervoor. En we hebben nu ook heel veel positieve testresultaten. De afdeling publieke gezondheid werkt keihard om alles rondom die besmettingen in beeld te krijgen. Veel mensen liepen al langer met klachten rond, maar lieten zich eerst niet testen. Hun besmettingen komen nu allemaal tegelijk aan het licht. Veel mensen dachten dat het coronavirus niet op het eiland was en lieten zich daarom niet testen. En deze week hebben we al 46 mensen positief getest. U ziet het verloop van de afgelopen week in het plaatje. U ziet de afgelopen dagen begon met 3 en 3 en daarna 7, toen 16, toen 17. We hopen dat het hierna weer naar beneden gaat, maar dat weten we niet. Dus het aantal positief geteste mensen neemt toe. En het bron- en contactonderzoek bij zoveel mensen kost heel veel tijd en menskracht. We willen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Dat doen we door contacten van besmette mensen te bellen en hen, als het nodig is, in quarantaine te plaatsen. Dus als we u bellen dat u in quarantaine moet, doe dat dan alstublieft ook. Het is belangrijk om mensen om u heen te beschermen. Daarom is het zo belangrijk dat u direct belt als u klachten heeft. Niet blijven doorlopen, direct bellen. Hoe eerder we het weten, hoe beter. En zo voorkomt u dat anderen besmet raken. Wie zijn die mensen die de laatste week besmet zijn geraakt? We weten nu dat het merendeels om inwoners van Bonaire gaat. In de groep van besmette mensen zien we een paar grote en een paar kleine clusters. U ziet het op het plaatje. Een cluster is een groep van besmettingen. Die gele kleur geeft aan dat we vermoeden dat deze persoon bij dit cluster hoort, maar dat het nog in onderzoek is. En van de laatste 6 personen zien we nog geen verband met een bestaand cluster. Dat is nog in onderzoek. Het gaat bij deze clusters, die u ziet op het plaatje, om familieleden, vrienden en collega's. En we zien ook dat mensen in een kerk besmet kunnen raken. Nieuw is nog een cluster dat ontstaat vanuit een feest. En dat mogelijk nog gaat groeien. Dat is nog niet te zien op het plaatje. Dus als u op het bewuste feest bent geweest, meld u dan als u klachten krijgt. Onze mensen weten nog lang niet van iedereen waar de bron van besmetting ligt. Daar doen we verder onderzoek naar. Het is nu duidelijk dat het coronavirus actief is op Bonaire. Natuurlijk is het virus van buiten gekomen, maar het is nu onder ons en we zien dat meer mensen besmet raken. En het virus kan zich gemakkelijk verspreiden omdat de mensen de coronaregels niet meer zo nauw nemen of zelfs helemaal niet opvolgen. We zijn zorgeloos geworden. De cijfers laten nu zien waar dat toe kan leiden. We kunnen niet langer doen alsof het virus niet op het eiland is. De tijd van zorgeloosheid is echt voorbij. Dus als u klachten heeft die met COVID-19 te maken kunnen hebben, blijf daarmee niet rondlopen. Blijf thuis en bel 0800 0800 om een afspraak te maken voor een test. Dank u wel. Danke na gezag e danke na dokter. Nós vai passar para a ronda de pergunta. Nós está vai
cada miembro de prensa hace 2 preguntas. Bota hace promete e te guardo contestar, después de 2 e te guardo contestar. Hace pregunta dan cortico e conciso. Bota mencionar bo medio de comunicação e te hace bo pergunta. Nós passa para senhor Amaro Gerard. Sim, bom dia, feliz ano para Santur também. Me tem uma pergunta, nós temos gente da família, outra não bisa dokter, outra não Leiden, dus familieleden, maar nós também agora de openbare ruimtes, com a kerk, então com esse ponto de vista também se botar na fiesta para bisa, abo tomar contato com ou vai assistir, tá com a missa, tá com a fiesta, tá tem fiesta em caminho. Tem roupa missa na Bonaire, de compreender privacidade, gente de compreender privacidade openbare ruimtes. Então, isso é o Bashir. Que pergunta especificamente tá Amaro? Posso nota nós não escutamos de boi tampouco. A pergunta tá na com a missa estava em continuação e na com a fiesta. Família na sua gente na de compreender se da privacidade, pero missa tá openbare ruimtes, então fiesta, não está com a fiesta, tem diferente fiesta. Missa onde está que não estava tá. Oké, hij wil weten welke kerk gaat, welke feest was dat en welke groepen mensen ongeveer. Algemeen nu noemen, dat zijn alleen de algemene groepen waar het gaat om de concrete families en vriendengroepen en kerken waar het om gaat. Daar benaderen de mensen zelf persoonlijk om zelf hun contacten te benaderen. Dus dat gaan we nu niet in het openbaar doen, maar dat doen via de mensen zelf. Dat is ook veel effectiever, want anders gaat iedereen in de stress. En de groepen waar het om gaat, die benaderen we. We zeggen, u bent positief, waar bent u geweest? Wie zijn uw contacten? Bent u in die kerk geweest? Dan gaan we die mensen die in die kerk waren, ze hebben allemaal registratie gedaan, gaan we die benaderen. En dan gaan we kijken of die mensen in quarantaine moeten. Dus we doen dat zoals we het altijd doen, via de mensen die positief getest zijn. Pas als blijkt dat er een algemene waarschuwing uit moet, dan zouden we ook namen gaan noemen in de pers. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Het gaat heel goed via de contacten. Amaro, die más pregunta? Ja, zeker voor de dokter. Maar als ik niet weet, ik ben naar de kerk geweest. Ik ken niemand daar. Als ik op het feest ben geweest en ik was uitgenodigd, ik weet niet welke feest het is. Ik weet niet welke kerk ik heb bezocht. Of er mensen daar waren die met waren of niet. Dat bedoel ik. Ik bedoel niet, je hoeft niet de privacy van mensen te gaan. Maar niet iedereen die in de kerk was, die kent elkaar. En niet iedereen die op het feest was, kent elkaar. Dat bedoel ik. Voor zover we nu weten, de kerken waar we nu mee te maken hebben, die mensen weten precies wie daar zijn. Het gaat om specifieke kerken. Ook het feest, de organisator van het feest heeft alle vrienden die daar waren gewaarschuwd dat ze mogelijk besmet zijn, dat ze contact zijn geweest met een besmet persoon. Dus als u niet benaderd wordt vanuit de groep, dan kunt u ervan uitgaan dat u niet tot de risicogroep behoort. Behalve natuurlijk in het algemeen, want het virus is sowieso op Bonaire, dus u moet altijd voorzichtig zijn. Ook als u niet in die specifieke kerk was of als u niet op het feest bent. We moeten allemaal leven alsof onze naaste buurman met wie je nu staat, alsof die besmet is. Maar voor het specifieke gevallen, dat gaan we tot nu toe uit van de rechtstreekse contacten en dat gaat heel goed. Oké, nós passa para Harold Linkels. Harold Linkels. Mi no tem pergunta agora aqui. Boa, tem pergunta? Ah, ok. Nós passa para Radio Chill FM. Sim. Bom dia, cada meio de comunicação. Bom ano, Kazakh também de bom ano. Para Kazakh promete, é o que Kazakh mencionar, nós por considerar agora como semi-lockdown, passou se o caso não aumenta barbaramente, também over na lockdown. Lockdown está nos última fase de risco, grupo de riesgo. No momento que no está papiando de lockdown, nós iremos explicar
hopi di medida na kuta bora tomata ku nosta halveer, nosta minimalizar e grupo nang e hopi camina nosta bai candidati persona nang ku porta tem acesso of na por tem presença aí não. Nós está agora que se me pode usar grupo de risco nang, nós sali de 2/3. Ora se vai pedir lockdown, dat é risco número 6, que é o último que nós não temos que usar. Por esse momento na aqui nós não vamos pedir lockdown ainda, sino medida na que está vai candidato e persona na junto e em espaço na e medida na que nós conhecemos, mas simplesmente nós se paga muito mais dino riba na. Ok, por último, para Dr. Mariana Estabacir, estava em diferente fiesta clandestina na Bonaire, entre outros, na madrugada de Nochebuena de Ano Novo, out opnieuw. Se não logra fazer contact tracing na fiesta, Kiko é hora aí. Het feesten van Oud en Nieuw, of daar besmettingen uitkomen, dat weten we natuurlijk niet, want dat duurt nog even. Het feest waar we nu op duiden, dat is een feest dat heeft een week geleden plaatsgevonden. En daarvan is bekend dat de organisator nu alle contacten waarschuwt. Dat is een specifiek feest waar iemand die positief was, heeft rondgelopen. Dus als u daar bent geweest, dan bent u gewaarschuwd als het goed is. En dan kunt u zich melden als u klachten heeft. Overigens, iedereen die klachten heeft, ook iemand die niet op het feest is geweest of die geen feesten heeft bezocht, geen kerken heeft bezocht. Als u klachten heeft, denk niet van nou ik ben er niet geweest, dus ik ben niet besmet. Nee, ga testen. Nos está passa para John, de AD. John van Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoort u mij? Ja. Ik heb één vraag. Ik maak me niet uit de gezaghebber of dokter Luinstra. Als er nou vorige week zo'n groot feest is geweest, waar het blijkt dat er heel veel besmettingen uit voort zijn gekomen. En ik rij van de week door het stadje en ik zie dat er overal dingen worden neergezet waaruit je kan afleiden dat daar ook grote feesten komen. Waarom is niet voor Oud en Nieuw gezegd, nou maar even helemaal niks? Even helemaal niks. Bedoelt u dat alles gesloten werd? Bedoelt u dat? Wij hebben constant en consequent... Nee, maar geen grote feesten. Dat hebben we constant en consequent blijven informeren aan iedereen. Als de website via de verschillende spotjes en ook radioprogramma's die er waren, hebben we altijd gezegd, geen bijeenkomsten groter dan 25 man. We hebben ook vanuit toezicht en handhaving en ook politie ook horeca-ondernemers en feestgangers en mensen die feesten willen organiseren, hebben we hun gewaarschuwd. Dus mensen waren daadwerkelijk op de hoogte en die waren gewaarschuwd en daardoor was het ook uitgebleven dat er veel grote feesten waren. Natuurlijk kunnen we niet overal aanwezig zijn, hebben we niet alles in de gaten en er waren illegale feesten en ja, die zijn gebeurd en de consequenties zien we nu. En ik hoop dat dat een les is, dat mensen toch zich moeten realiseren dat het niet is om vervelend te doen of tegen te gaan van feesten. Nee, het is puur om het beschermen van onze gezondheidszorg hier op Bonaire. En dat is duidelijk te zien wat de consequenties van kunnen zijn. En ik hoop dat het met Oud en Nieuw, dat wat we nu weten van kerst, dat dat minder is, zodat we niet in soortgelijke gevallen zullen vervallen nu. John, heeft u nog een vraag? John, hoor je me? Nee, nós vai doorhören para Julie Morgan. Julie, do you have any questions? Yes, I do. Can you hear me? Morning. Is it on? Yes. I want to know about the quarantine. Why are we not quarantining the people that are coming in from the Netherlands? Those are the bulk of the people, and their country is in total lockdown. And they come here and they're going crazy, partying. They don't wear masks. They get together. They're having all these different
get-togethers at the restaurants, and they're not observing any of the social distancing at all. And I would think that that would be where the virus is coming from. So why aren't they required to quarantine? We zetten reizigers niet in quarantaine. Dat heeft een paar redenen. Het eerste is de gezondheidsverklaring. Als mensen positief getest zijn. Oh, I have to. I'm sorry, in English. Oh, okay, yes. I'm sorry. I will answer in English. Yes, we do not ask people, travelers, to go in quarantine. The first is they have to fill in the health declarations, and when they have a complaint, they can't fly. When they have a positive test or not a negative test, they cannot come. That is not a guarantee, but to put everyone in quarantine, that would result in nobody coming anymore to the island, so the end of all travelers. What we see is that the most, in the past weeks, what we saw is that the most contacts and positive results we got from contacts from people who came from Curaçao and not from the Netherlands. That was our first source of contamination. So, so what we have to do together is really to behave ourselves all together as in quarantine. So have no close contacts with other than your own household. When we live that way, then the contaminations will stop. That's the only way to go on with some economic life and to live healthy and to stay, to stop this new wave of infections. So we do not have to stop people coming, but please keep distance, and wash your hands. That is so important for everybody of us, if you are a tourist or are you an inhabitant of Bonaire. Right, but the fact remains is they're not social distancing, and they're here on vacation. They are partying because they've been locked up for a while, and you go to the grocery store and you can tell the people that are from somewhere else because they don't wear masks and they're all coupled together. So and it's been proven that even though they take a PCR test 3 days before or whatever, 2 days before they arrive, they can still prove positive 3 days later. So an option might be to have them test again once they're here for 3 days. It's true. It's not a guarantee. The COVID test can become positive when they are here. But what we see is that the most infections are not coming from tourists from the Netherlands, but are coming from other sources. And as we know now, the virus is already here on Bonaire. We don't need more tourists to bring it. It's already spreading on Bonaire. So we have to stop that together, and not to stop tourists, but stop the virus. That is what we have to do together. Right, but it came from somewhere. Julie? You have, Julie, sorry, you have already 2 questions, so I go to the next, and the other time you can ask more question, okay? Nos pasa pa live 99, Aymat. Buon tardi. Kasi buon tardi, buon aya. Que vai para Zachaber. Anto mi pregunta via porta Mariana também por contestele. Mi que vai torna a fuente de contagio. Passou informação como de disponível de jeta a persona que estava na Curaçao, ela bem Bonaire, supostamente me estava em quarentena para guardar resultado de teste, ela aproveita vai a fiesta sem guardar resultado até não apresentar que consequência não de que tem contágio de mais pisada bom de família e cozinha que vai a fiesta aqui.
Ainda, Mariana Mesa Bisa está guardando diferentes resultados mais procedentes de mesma fiesta. E me pergunta, tá? Kiko tem liberdade atrás dessa aqui, então se tem liberdade também, que medida tem tipo de gente aqui que está planejando para sobre não seguir regra de queda de quarentena, guarda resultado de teste. Tem algo de verdade atrás dessa aqui? Snapt u de vraag? Het gaat om die feest die die ene persoon die was besmet vanuit Curaçao hier naartoe geweest. En hij was niet in de quarantaine, maar gewoon rondlopen voordat hij het resultaat van die test kreeg. En zijn er maatregelen voor zo'n persoon? In het algemeen is het zo dat mensen die binnenkomen, ook met een negatief testresultaat, heel goed weten dat ze toch positief kunnen worden. En als ze klachten krijgen, dat ze dan rond blijven lopen. Dat moeten mensen natuurlijk niet doen. Ik begrijp het wel, want iedereen denkt, nou, ik ben negatief getest, dus als ik nou klachten krijg, is het geen COVID. Maar u moet weten dat het geen garantie is. En u kunt het toch krijgen. Dus het is allemaal geen opzet, geen kwade opzet van de mensen, maar het is wel verkeerd gedacht. En die gedachten die moeten we samen corrigeren. Dat als u negatief getest bent en u krijgt daarna klachten, kunt u toch COVID hebben en toch COVID verspreiden. Dus krijg je daarna klachten, moet je opnieuw gaan testen. En dus maatregelen zijn aangekondigd door gezag, maar die gelden voor ons allemaal, niet voor één specifieke persoon, maar voor ons allemaal. Última pergunta. Também mensura também riba lo que aguardo sina pergunta pro me cabanto mita unanimidade nessa aqui comita hanya comece ter mais transparência para começar a dar informação rural. Ora nós estamos em uma situação de tique crise. De como me dizer, nós aí esse caso quantidade de casos mais alto que o Bonaire chega do dia 30 de setembro 79 casos. Recuperar bom back for DJ. Pero agora que me tá se nós também começar a proteger e sítio não caminha provavelmente também tem contágio, me tá com ABT mesmo não está ajudando para ele não comportar nossa para sobre não põe a turenda via telefone. Aqui da demonstrar acaba que meio de comunicação pode ajudar o pior bobisa tem aqui na tal supermercado estava tem contágio se botava tem na tal fecha por double check. Me tá com maneira na bisa acaba nós não está interessado em fam e nome de nenhum ende. Nós está interessado para igreja que estava para suportar tienda que vai a igreja que você não tem contato com ele e você não põe no telefone, pero que escuta rádio ou televisão e por meio dos meus off e por ajuda para salvar outro não de pega com ele. Esta conta também para outro sítio não de trabalho para sua casa que abre mesa e visa na trabalho também pega hope é importante outro dia para começar a evaluar duna na qual a igreja estava e qual festa estava para sua mas shopping festa da tinha boneca sem do nemes vídeo não está correndo round acaba via WhatsApp tá na festa de quem tu cosmedade que me vir um tabu que nós te queda para um manejo que não está dando tampouco ajudança na comunidade mesmo para cuidar mesmo. Mita apreciável preocupação aí met e preocupação nós também tinha. Dr. Luister Pasir explica acaba que na contactonderzoek, bron- en contactonderzoek está canando bom, não tem capacidade paciente sei e no momento na aqui não é necessário fazer mais tanto que o que não está sendo acaba. Dan tem contato na onderzoek die contato não está indo bom. Naturalmente, não está indo turende. Tá pensando no momento na aqui rueda de prensa na aqui caminho nós está informar a comunidade para se não importa na qualquer festa e não está na festa só uma que está não importa para não está sentindo que não tem contágio sintoma não para chamar para teste. Lo que Dr. Marian avisa também tá opibia hen na kuting sintoma não tá canaron kuna não tá vai teste não tá pensa tá dia de festa me vai teste vai de festa não até consequência não de não vai teste pois vai festa of não vai festa se uma pessoa tem sintoma não chama 0800 passa sítio vai teste e evitar de canaron e contagiar outra pessoa não com lo que da trata es una que está andando investigación en manera doctor me explica acaba está andando bom está bom ribe bom camino y en ese sentido el sistema está haciendo su trabajo simplemente nos caso apelación ya más
riba persona nan, ku ting symptoma nan, ku por ting direction, die doen griep, verkoud of whatever, pa plaga test. No kan er rond, que o verkoud is uit verkoud, niet no. Llama 080 transita by test. Esta lo que imitação apelação riba unitur. Ok, nós te passa para Nos TV, Giovanni Geisberta. Sí, Giovanni? Sí. Bom dia, me tenho duas perguntas em princípio. Uma não, agora que você acaba de mencionar é assunto de aglomeração na casa de 10 pessoas, pero riba sítio não público. Não mencionar que na restaurante, pero por exemplo na beach, Kiko, quantas pessoas tem mais que estão junto? Essa é a primeira pergunta. 10 pessoas. 10 pessoas tem mais que estar na casa, beach, todo caminho de 10 pessoas tem mais que estar junto. Estava mais tanto, pero agora que está 10 pessoas. E naturalmente, nós estamos dando medida e regra aqui para ter na nossa gente. Nós turnos se pode controlar e o outro também e o nós mesmos. Se chega caminho, tem grupo de gente, se nós mesmos por conta que está mais que 10, evitar de que e anunciar e se retirar desse sítio aí. A coisa que nós mesmos temos de mão, e apesar de isso que está assim, ou que está bem que grupo, é não está participando do grupo aí, para não realizar aquilo que não está fazendo, e isso que chega aí também me sinto vista de lo que está confrontando e onde está chegando ali. Pois, a cifra de 10 pessoas, isso é isso que está grupo de risco que nós vai ter agora aqui, mas tique de sentido de que não quero, mas nem me também está conta. Para evitar que o caminho vai tem roupa e gente, e tem hora tem roupa e tem bastante gente, que nota 10 meses, manter 1,5 metro de distância, tosa demo é bom cocote, etc, etc. Esta é a única competição que unidade na Unitur, porque se nós mantenemos essa aí, tour é coisa de 10 gente, etc, da vira absoluto, porque o não está pega que maleza. Pois um dia mais manter na medida em geral. Eu tenho uma pergunta mais? Sim. A situação que nós estamos atualmente está algo que me seguro, me quer que mais gente também, nós lo por a premirar que também chega assim na leu. Me tem de handhaving, de druk, de polícia, se tem cifra não com a atua, não com a boot, não com a waarschuwing, com essa que vai durante o período promê que nós chega assim na leu. Se Giovanni está correndo nos últimos ruedas de prensa, nós mencionar que nós estamos tendo em conta que no período aqui de ano de festa, vai ter aumento de contágio na Bonaire. Pois nós aprendemos aqui e tem reunião de EBT que nós sinta também a mencionar na tour é parte da contener handhaving tanto dos handhaving como a polícia. Diferente controle agora assim, está tem plano também para fim de ano que a parte de diferente controle para ser a certo sítio não de para caminho da roupa e para vir junto. Cifra não exata hora que não tem, não me pode oferecer isso depois, mas não estava na altura e não está preciso, ou não está preparado para eventual candidato mais tanto de contágio depois de dia de festa e nós preparamos aí também é handhaving que nós temos. Então tem muito mais controle na tanto sítio não de tem festa hora mês que ari para que estava da saca propaganda para a festa que sai também estava da reacionário não tanto reativo como proativo estava da acercar dono de lugar na que está festa e hotéis para evitar que o opinião da bem depois estava tem mais atividade em sentido aí de parte de tudo que andava diretorado de tudo que andava e também de polícia tem parte de controle aí. O artigo sanitário tem boot? Boot, mas não bisa não tem cifra nem na agora aqui para mim para buscar e informar depois. Nós te passa para Mega Hit FM, Ron Gijssen. Bom dia en bonanja voor iedereen. Het geluid dat wij terugkrijgen is een beetje slecht, dus ik heb niet alles helemaal goed kunnen volgen. De eerste vraag die ik heb betreft de organisatie van feesten, illegale feesten. Wat gebeurt met iemand die zo'n feest organiseert? Die neemt toch een behoorlijke verantwoordelijkheid op zich.
Ik kan me voorstellen dat hij er niet vanaf komt met een waarschuwing van feest nu stoppen en dat is het. Wat er gebeurt met zo'n feest of organisator, we hebben, zoals ik net hiervoor zei, we hebben proactief en reactief naar deze mensen toe gereageerd. Er waren mensen die van tevoren aankondigen dat ze een feest gingen houden. Daar hadden we toezicht en handhaving op afgestuurd. En of de KPCN-politiemensen hebben hun gewaarschuwd. En er werden zelfs dwangsommen genoemd dat als ze toch doorgaan, dat ze dan boetes zouden krijgen. Dat waren de proactieve. Reactief was het meestal van dat je dan toch te horen krijgt dat er een feest is geweest. En deze mensen worden ook benaderd om een herhaling te voorkomen. En dat was ook in een aantal gevallen gebeurd, waar er ook DJ's werden gewaarschuwd dat als ze nog een keer ergens gezien worden dat ze een feest aan het draaien waren, dat ze daar ook achteraf een bekeuring kunnen krijgen. Of tenminste een boete. Dus dat werd zeker, behalve de waarschuwingen, waren ook flinke boetes werd er in het verschiet gezet als dat toch door zou gaan. Vooralsnog, zoals ik net zei, heb ik geen cijfers, officiële cijfers van zowel politie als de dienst toezicht en handhaving ontvangen. Dus daar kan ik niet op ingaan. Maar wees wel van op de hoogte dat wij daadwerkelijk ook deze mensen zowel vooraf als achteraf hebben benaderd en gewaarschuwd voor hun gedrag. Oké, in het verlengde daarvan, u noemde al DJ's. Ik kreeg vanuit de horeca de vraag hoe het zit nu met live muziek in de horeca, een DJ of een zanger, een gitaar of zoiets. Dat was niet toegestaan. Dat is een vraag die we al vaker hebben gekregen. Horeca's weten dat ook. Dat live muziek, mensen kunnen dan live muziek doen als entertainment, als background muziek. En dat is al verschillende malen gevraagd en ook beantwoord. Dat er die vraag nog heerst, blijkt dat het misschien niet duidelijk is geweest. Maar een van de maatregelen is inderdaad dat DJ's en live muziek mag als background, maar niet als feest. En ook niet dat waar dansen, mensen kunnen dansen. En dat is al meerdere malen bekend, duidelijk gemaakt. En dat wil ik graag hierbij nogmaals doen. Oké, ik heb nog een vraag, maar ik neem aan dat het voor de tweede ronde blijft staan. Ron, voor iedereen 2 vragen, ja? En we komen bij de tweede ronde. Precies. Ja? Dankjewel. Oké, Ludovico Nicolaas. Oké, bon dia também, bom ano para trinde. Remarque, prometo que Costa, nós estamos remarque que o sonido estava hopi malo, particularmente de senhora Luinstra Pasquier e de Zaga Sinta. Não na microfone central que da Nathalie te Paraguai. Dus aqui com nota lá também microfone. Me dá como de que não sei que nós só na Zoom aqui, pero também tem gente que está chamando me de US de YouTube que também está ganhando esse sonido optimal. Que a metade é persconferência seguro não estava a favor. Nós estamos buscando modo de assim é remarcar que basta dar acaba a hora que numa é um de coisa que é conseguir a direita. Sai disso o remarque para começar. É de dois vindo para a pergunta que já Heber tabisa que a primeira que o dia que vooral die fiesta lo tá tem brote. Pero trata que torta parte que não está tomando ou não toma em medida não apropriar ou althans visível para o público, para sobre, por exemplo, estava tem uma aglomeração, mas chama os mesmo não se compreender hora de tiro riba malecom. Ele não atende nem conta com outro, estava para outro sushi, outro depois, nenhum polícia, nada. Ayer à noite também me mensaia diferente remarque aglomeração da snack na riba caia corona não está assim nada. Que coisa hebben para bis horizon? Mi spera, mi drenta loud and clear Ludovico, si tassine mais ou menos. Ablif? Mais ou menos, agora aqui. Prometo que siga, me dá em direção de los técnicos, né? Você hebben para esse microfone central para dizer?
No, me te quiero que nada según el técnico es sonido da bom pues en sentido me te espera que no sorria algo malo que banda. Está llegando malo. De nossa parte aqui, outro técnico. Bom, me tá espera que me tá queda compreendível para Unitur. De outra banda, essa é a parte para mim de dois. Me a mencionar que nós aprendemos que não tem mais casos de contágio depois de dia de festa. Esse é o resultado. Que se está parece que nós não há acto arriba é premia, o que nós aprendemos aqui, lamentável que está parece que não está assim. Mas nem avisa, nós estamos preparados de parte do departamento de tudo e com a polícia, com diferentes pessoas que estavam em festa, com o acto com festa e também parte do público nós atendemos com missa e também diferentes outras instâncias arriba a situação que está bem. E se não aparentar que está assim, e não está assim que não aplica e da cada gente que dá toque na responsabilidade para actuar assim ora atender com não. E se esse é outro caso, me dá lamentar, hope também que essa está sucedendo que ainda não está tendo na conta com a situação que nós temos de coronavírus. Doutor avisa também que anche com nossa actua, nossa spierta diferente via de mídia na social, via de mídia na e personalmente também cada vez que nós estamos ainda na nossa business aí, com pessoas da seguir acta maneira na nota worry e na nota tende conta com a situação que o vírus arriba nós. Pois me não que bisa que está aqui lá que está less para nós, pero me te espera que o brote que está saliendo agora que não põe que o gente querido de nós mesmos também vira malo e que está vindo o caso não sinaleu mesmo que tem fatalidade em que para sombra sai da ninguém não que de outro banda me espera assim me dá uma apelação riba Unitur para manter na mesma regra aqui nós não tem suficiente polícia e tu zé que não estava em gente para pôr rond boneiro cada fiesta cada cambio coisa para conta cabeça e pisar na banda não da criatura nem você tem responsabilidade própria para não estar contigo acto como cidadão digno de boneiro e agora vem hora vista que nós costa virando pior não é responsável tá seca na mês e você me dá uma apelação bem arriba na mês manter a medida aqui e para nós possamos salvaguardar se quer e para nós conseguir continuar com nosso boneiro mais safe para nós mesmos e tudo que está visitando e que está vivendo e da baranga aqui. Ok, dank je. Die duas perguntas que me tentam dirigir à senhora Dijkstra Pasquier. É visa que o último tempo, o último período aqui, mais gente vai teste. Me tenho se a saca foto de como mais gente vai teste agora aqui. Então, motivo de situação que está reina agora aqui, ou aqui de motivo, agora que zit mais gente bij test. Ja, daar kunnen we alleen maar naar gissen natuurlijk. Op basis van wat we nu horen en denken is dat een heleboel mensen voor de kerst dachten van nou, ik wil niet getest worden, want dan moet ik thuis blijven. Dat is natuurlijk wel een vervelende bijkomstigheid. Maar we hebben door de kerstdagen heen, was er elke dag gelegenheid om te testen. En toen waren er heel weinig mensen die kwamen om te testen. En we zien nu dat ook gedurende die periode en ook de week daarvoor een heleboel mensen wel klachten hadden, maar niet gekomen zijn voor een test. Nu men hoort dat er meer mensen positief zijn, nu wordt men niet ineens bewust van dat het virus er is. En nu gaan mensen zich duidelijk aanmelden voor een test. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het is eigenlijk te laat. We hadden het liever eerder gehad. Als eerder iemand kunnen testen, positief testen en zegt u bent positief, blijf thuis, waarschuw uw contacten dat ze in quarantaine moeten, dan kunnen we voorkomen dat 1 geval 10 gevallen of meerdere gevallen worden. Dat kan alleen als mensen direct thuis blijven bij klachten en bellen en niet pas na een week. En dat is Kunnen we zeggen dat er angst is? Wat zegt u? Kunnen we zeggen dat het komt doordat er angst heerst op dit ogenblik? Ik weet niet of het angst is. Ik denk dat het meer was van misschien een beetje zorgeloosheid. Van nou, we wonen hier op Bonaire en het gaat hier allemaal goed. Dus we hoeven niet zo bang te zijn. En
Ik heb een beetje verkouden, maar dat zal geen corona zijn. Dat is wat mensen vaak denken. Of ik heb een beetje keelpijn, maar dat is geen corona. Dat hebben alleen maar andere mensen. En het is echt ook hier op Bonaire. Wij kunnen het ook krijgen. U kunt het, iedereen die we nu aanspreken, die kan het ook krijgen. Dus realiseer u, als ik klachten krijg, blijf thuis en bel. Dat is de belangrijkste boodschap. Sim, voy de algo nessa aqui também. El tipo de pensamento e mentalidade que está lo que me manager também, senhor Ludovico. Se uma pessoa pensa que me também testa o que toca sombra, me tá passo, me dá hora passo, me dá hora tiro passo, então hora me tá vai testa, so ja, tu verkauft e se me vai testa o que lo me vai quedar casa. El tipo de mentalidade está lo que me tá me referindo a que eu tenho que tomar responsabilidade como cidadão de Bonaire e maneira eu tenho sintoma, ou sentir o corpo da mal, ou tenho dor de garganta, ou não verkauft, test e evitar de vai caminhar de pessoa não ja, isso aí estava lo que a passa o último dia não me imaginar lo que maneira doctor me explica hoje, pues tem petição, apelação a nossa comunidade também mais. Queda casa, se você sentir mal, chama 0800, faz uma cita e larga o teste. E não toma a responsabilidade de dizer, verkauft meeting, então vai cá na rond, pega a terreno de Bonaire, mas está passando agora aqui. Não, toma a responsabilidade como cidadão digno e também larga o teste para evitar que nós tenhamos mais pior que nós estamos agora aqui. Nós também para a última pergunta, uma pergunta para cada membro de prensa. Na quem me pode dar honor, Isaman? Ok, nós temos Amaro. Sim, me pergunta também na Gezagheber. Gezagheber, nós temos a área de Código Oranje do Ministério de Exterior de Holanda a declarar isso aí. Não está aconselhando a gente não para Bonaire se não está necessário. Vacação não está necessário. De quando ainda pode mirar que o avião não está bem top maneira nada não passa. Bonaire passa algo nessa aqui quando está bem com PCR test, porque mesmo também bem outra coisa. Me também avião não no para só se tu só de medida. De quando tu toma medida também contra isso aqui, tu pode pessoa não aqui que quando anda bem assim Bonaire é aquilo. So vacação não está necessário. Senhor Amaro, me tem que pedir para relativar a oponência. Você mira avião chega yen. Avião que chega no Bonaire agora aqui, se não está chegando mês, não está chegando yen mais. Depois de código horário, hopi cancelação também a tomar lugar. E no momento aqui a quantidade de pessoas que está chegando no Bonaire está uma fração de lo que está mestra chega, se não está tem código horário. Pois nesse sentido aí, o código horário impõe para Ministério da NAG a seu trabalho para evitar o roubo de renda da Bonaire. Pois para contestar a pergunta, o avião grande que está chegando aqui na hora que nós temos uma companhia maneira TUI a cancelar o voo mesmo para Bonaire e ultimamente, segundo que advogado, 10, 12 ou 13 está for um voo assim que está chegando a Bonaire. Pois nesse sentido, me tenho que pedir para é bom quando nós comunicar em tipo de caso nas aqui e para evitar que o Europa também viva informação e foco não está quadra com a realidade. Pois quantidade de pessoas que estão chegando a Bonaire que dá uma fração de lo que estava planeado depois do código horário que advira na vigor ultimamente. Eu vi 8 de dezembro, a Mabim Bonaire deu um avião yen. Foi de Holanda. 28 de dezembro aí. Isso é a missão. De bisa. Essa aí está onde nasceu Amaro e está onde avião não importa de vuelo nem também não está chegando na yen, mas um parte vai outra sobrando a seguir. Pois tem que realizar e evitar informar a maneira tá também. E também conhecendo que chega no avião, o 12 anos vai na Bonaire. Pois é discussão não precisa seguir bem, mas o ponto tá facta com a quantidade de pessoas que estão chegando a Bonaire, no momento que está uma fração de lo que estava planeado para chegar a Bonaire, segundo o booking que está tem. E de dois, o motivo que nós estamos aqui, que nós estamos certo para evitar que o contágio lo chegue a Bonaire, mas na Bonaire que na primeiro lugar, e de dois, nós estamos mirando que o spreading de contágio na Bonaire não está bem de turista, não está bem de nós mesmos. Pois agora, a medida não está necessário para tomar medida para dar direção de mais gente que está vindo agora aqui, maneira nós estamos buscando balanço da de ter uma economia que tem que abrir, com a pessoa que está vindo e de outra banda vai com a nossa saúde pública está segura. Pois de balanço aí nós está agora aqui
Wanneer nós está, mas bisa acaba hoje é candidato de pessoa que chega Bonaire que tem fração de lo que nós Rabini e da lo que nós mesmos nós mesmos que riba na mesa cuida nós mesmos e comportar nós mesmos para evitar que vírus está plana. Quem mais tem pergunta de parte de prensa? Isamang? Okay, meeting Julie. Yes. Can you hear me? Yes. But can you speak a little bit louder? Yes, okay. So now we have 46 cases, one person in the hospital, and we don't know where they're from. Curacao and Aruba both present daily statistics saying whether they're residents or visitors, and if they were tied to any other cases. Is there any possibility, although it's really great to get the stats that you send out every day, it would be nice if we had this information as well? Is that possible? Well, I explained a bit about the cases we now have and the group of patients that we see. Maybe you couldn't follow because it was in Dutch and Papiamento, but it will be translated and then it will be published. So what we see is now that people of Bonaire have been infected, and where the original source came from, we don't know yet. From one of the clusters, we know that the original case came from Curacao, but not for others, we don't know yet. But what we now see, that people of Bonaire themselves are contaminating themselves within the family, within a group of friends, within in work, and also in parties. So that is what we see, people of Bonaire who are contaminating other people of Bonaire. There's not so much people from outside, but people of Bonaire themselves. Right, but is there any possibility we can get some type of chart like Aruba and Curacao puts out? I mean, that would be a little more helpful, I think, than just the straight numbers. Well, Aruba and Curacao have much more big numbers, so they can make bigger charts. But we do it at our way, and we give our pictures with when you can see some of the cases, and we hope that gives enough information. And the most important information is still the virus is spreading on Bonaire. So don't see other people. Don't say, well, it is for the tourists, it is for people for Curacao. Not all the measures are for all of us. Okay, dan passen we Harold Linkels. Ik heb een vraag voor dokter Luinstra. Wereldwijd is er veel zorg over de zogenaamde nieuwe Engelse variant van het virus die besmettelijker zou zijn. Heeft Bonaire al de mogelijkheid om daar ook op te testen of wordt dat ook al gedaan? Die Engelse variant is inderdaad heel erg in bespreking overal. Uiteraard ook hebben wij er ook over gesproken. Wij hebben nu nog niet de mogelijkheid om daarvoor te testen. Daarvoor is een veel geavanceerde lab nodig. Dus dan kunnen testen opgestuurd worden en dan later worden geanalyseerd. Op dit moment is nu eerst in Nederland zijn ze aan het kijken waar daar de Engelse variant zoals die heet plaatsvindt. En daar zijn wat voorbeelden van gevonden. Wij hebben zelden of nooit mensen rechtstreeks uit UK, uit Engeland die hier komen. Maar uiteraard hebben we wel alle mogelijkheden houden we in beeld om te kijken of we dit ook moeten gaan onderzoeken. Oké, dank u. Oké, laatste dos preguntas dan. Mira Lodovico, deze man. Sí, para gezagheber toch, om zeg maar. Gezagheber te bisa, afgelopen bisa tu kosten, bin kai back riba, control. Gezagheber te bisa, não tem suficiente gente, não tem suficiente polícia para a natura caminhar. Isso é compreensível também. Tem outro aspecto, que é assunto de a gente não começa a quedar em quarentena e não está fazendo. Como
e controle tá riba gente não começa em quarentena e quanto gente tem para fazer o trabalho. Pode fazer efetivamente, sim ou não? No momento aqui, pessoas em quarentena, nós temos quarentena na casa. Controle aí, se me não estou equivocado, portanto, o Dr. Mariano explica um pouquinho mais de detalhes, mas isso aí está quedando seca no momento aqui. Não mais se está contando mesmo coisa para a quantidade de polícia ou tudo isso que nós temos que tem contrato rende, é responsabilidade acerca de nós mesmos. E mirando também seguro e candidato que não está em quarentena, é responsabilidade acerca que a pessoa que está em quarentena também você pensa que o ato, se é sali mesmo, se sali para cá é risco que está pondo na comunidade de Bonaire. E essa é nada que chega para a pessoa aqui realizar que não está fazendo. Naturalmente, eu tenho gente que não está cumprindo, mas sempre quando também nós temos desde o passado que a maioria está cumprindo. E então, seguir confiar nisso aí também. E se não está cumprindo, naturalmente, nós temos que dar conta dele e também sair, portanto, Mariano explica com e controla e trabalhando no momento aqui. Então, vou ver essa apelação arriba unitur para em quarentena. Se não em quarentena, por favor, mantenha a medida e se está em quarentena, botar aún mais. Mantenha a regra que vai imponer, para manter o mensageiro, evitar o pior de contágio da pandemia aqui na Bonaire. Sabe, Mariano, que diz algo de controle? Nou, wat wij doen is niet zozeer de controle. Wat wij doen is monitoring. De publieke gezondheid monitort de mensen die in quarantaine zijn. Dat betekent dat wij de mensen bellen. De eerste keer natuurlijk om met hun de contacten in contact te treden. En te inventariseren hoe is het contact geweest met de positief getesten. Blijkt dan dat die persoon in quarantaine moet. Dan krijgt hij daarvoor uitgebreide instructies. Die krijgt ook een app of een mail met de geschreven instructies waar die persoon zich aan dient te houden. En vervolgens gaan we die persoon op regelmatige tijden ook bellen. Nu er heel veel mensen in quarantaine zitten, wordt dat natuurlijk wat lastiger. Maar we proberen toch iedereen regelmatig te bellen om hun bewust te maken bewust te houden. En ook natuurlijk om te inventariseren, krijgen mensen ook klachten. Hè? Want het belangrijkste van de quarantaine is, het gaat om iemand die gezond is, maar die wel in contact is geweest met een positief geteste en die dus klachten zou kunnen ontwikkelen. En daarom willen we dat die persoon zich even afzijdig houdt van andere mensen en zich laat testen zodra die inderdaad klachten zou krijgen. Daarmee kun je een heleboel besmettingen voorkomen. Dus het gaat niet om controle. We gaan ervan uit dat mensen, en de meeste mensen die we bellen, die zijn zich ook heel erg bewust van dat ze een risico kunnen betekenen voor hun omgeving en gaan dat dus doen. Er zijn mensen die zeggen van ja, maar ik heb zo belangrijk werk en ik moet dit en ik moet dat. Daar praten we een keertje extra op in. Van alstublieft, houd u eraan, want het is belangrijk. En als we denken dat het misgaat, dan nemen we contact op met toezicht en handhaving om te kijken wat er op een andere manier kan worden gebeuren. Maar dat is gelukkig maar heel zelden nodig. Nos tem última pergunta. Mira, Aymet Isaman. Aymet? De pergunta mais curta que o senhor Leinstra por uma ongeveer idade, categoria de idade, die estão contagiados. Dengue 46 personas aqui, mas uma compreender que tem muita também que está contagiada. Ik heb op dit moment nog geen beeld van de mensen die het, of geen volledig beeld van iedereen, maar het gaat vooral om volwassen mensen. Een hele variatie van leeftijdscategorieën. Dus als we meer beeld daarvan hebben, zullen we daar iets over publiceren, maar dat kan nu nog niet helaas. Maar kinderen besmet? Voor zover ik nu weet, zijn er geen of heel weinig kinderen besmet. Dus ik heb daar nog geen volledig beeld van. Maar het gaat echt merendeel gaat om volwassen mensen. En kinderen, ik heb nog geen, laat ik zo zeggen, ik heb nog niet gehoord van een besmet kind tot nu toe. Oké. Gezegd hebben vaccinatie. Con leu non sta papel Holanda, anto ora Bonaire, quem está
promenan que também na remarca para a vacinação. Com Leo não está que sei, sabe? Ik quiero preguntar, Marianne, contestar comigo. De vaccinatie, ja, daar zitten we natuurlijk allemaal naar uit te kijken, want we hopen dat dat het einde is van al deze ellende. Maar dat gaat nog even duren, uiteraard. In Nederland gaan ze binnenkort beginnen. En de voorbereidingen hier op Bonaire zijn natuurlijk iets complexer, omdat we zitten met beperkte voorzieningen. Er moeten vriezers komen, alle voorzieningen moeten allemaal goed in plaats worden gebracht, want als we gaan vaccineren, moet dat op een heel verantwoorde manier. Je kunt niet hebben dat straks het vaccin hier komt en dat ze dan bij wijze van spreken na een week niet kunnen worden gebruikt omdat de voorzieningen niet in orde zijn. Of dat het vaccin niet goed genoeg zal werken. Dus die voorbereidingen die zijn bezig, zowel in materialen als in mensen. We hopen in de loop van januari die vriezers te krijgen. Dan komt er ook een team van het RIVM om samen met ons alles klaar te zetten. Maar wanneer we kunnen starten, daar kunnen we helaas nu nog geen beeld van geven. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Dank je, dokter. Promé conocerá, gezaghebber, quiere avisar? Bom, única coisa, como eu repeti, é o que me avisa durante a inteira conferência de prensa, que está para manter-nos mais na medida, na regra, na conta, para evitar assim que o vírus está seguindo plama riba nossa isla. Se nós está sentindo sintomas, ou está sentindo que tem verkoud, toda a garganta, que da casa, chama 0800, para trazer cita para o teste. In Nederlands, het enige wat ik wil meegeven is dat wij ons aan de maatregelen houden. En mensen die klachten tonen, keelpijn, verkoudheid, 0800 bellen, blijf thuis en maak een afspraak voor een test. Dat wil ik meegeven. Dank je gezag, dank je bij attention y pasen un feliz día de otra oportunidad.